Ibang kelas tu bangi perangkam kitiar berkhoi. Ngin ma kitiar berkhoi kena bangi yo ya tu ik pro pro mo. Ida dan bakal lain ada dan pa. Tekba a kalau ba ngin happen join ki bro ngin ya wer ki bro bakin ya bam lang ngin kitiar perangkam kitiar lomba ba join. Lakin yo lang kita ki benefit teh. Mata di tiar teh yo mentoy tong le chok hai. Pen mar cho kitiar da ke mar kitiar join lang ki bakin yo lang kita ki mentoy ki. इसमें 3 चीज मिलेगा, टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी। Lepas kata kini akan dalam pun kini aku congke berjual. Tapi pila punya kapor, pila punya pisah, pila punya kalau kita cingnya bala secure tu boh. Dah pila naro pila abu ni bukan nama. Kembang ngai sedang di loyalty income ngai. Baik di patian, abu lupa. टाइम फ्रीडम, रॉयल्टी इनकम, टाइम फ्रीडम। आप वर्क भी करेंगे, नहीं करेंगे तब भी इनकम आएगा। Dah tereru, iya, dah tereru, iya, dah ada nata royalty le. अब कभी भी छुट्टी ले सकता है। जैसे मैं नौकरी कर रहा था, छुट्टी कभी नहीं ले सकता, अपना मर्जी नहीं जा सकता था। अगर आरसीएम से आप सक्सेस होंगे तो कभी भी छुट्टी ले सकता है, कहीं भी जाके घूम सकता है। Isari yang pai dan aku duty dan por ada kan le sangkai nasional daga mon le chong. Makatia mo ai pai. Sama ada nanya ASEAN dari royalty. Kamu kapor ngilang mana sih? Ngilang le sangka kamu. अभी मनी अनलिमिटेड, Bisa amdan limit. अभी नौकरी में 100 रुपये मिलता है तो 100 रुपये मिलेगा, साल में 2 बार बढ़ेगा, तो लिमिट है। और इधर आप काम करेंगे तो अनलिमिटेड। Kono kamu ngidam ida kata ka limit teh. Kesulo pungo. Dayo spocha tis spocha, arpocha ta arpocha. Tama hane amdan limit lah. और थर्ड सिक्योरिटी, मेरा सिक्योरिटी, अगर अभी मैं रिटायर लेने में पेंशन मिलेगा 50%। जब हमको सपोज मेरा सैलरी है 100 रुपया, 100 रुपीज, उससे पूरा नहीं हो रहा है, तो जब पेंशन आएगा 50%, 50 रुपया, उससे तो पूरा नहीं होगा। Dadan hak kam suku ke nuksa yang pada di badam hak kami dangi sispat tengka. Tama dayo pension pak ketua alam nama sitia san pu tengka. Tendap sana su. अगर 50 रुपये से मैं अपना जीवन सेक्रीफाइस से चलेगा, लेकिन अगर मेरे को कुछ हो जाएगा तो मेरा पेंशन मेरा वाइफ को उससे भी 50%। To kadang ini dayo san pu suku nuksa ya. Tama dalam akhlak na sa ini ketua anang gin susu sama sitia. Bani pension sekolah. अगर sitia susu. उसके बाद अगर मेरा नॉमिनी वाइफ को कुछ हो जाता है, मेरा